Evo Slim Jig minnow u pola mora. Mislim da bi neka plava riba trebala biti. Da. Opa. Nisam ih luc. Opa, Slim Jig minnow. I evo ga, jedan od velikih užitaka na brodu je što je dostupna svježa riba. Evo imamo jednog luca, idealnog za karpačo. Znači prvo što ćemo napraviti, moramo ga prvo normalno isfiletirati. Prvo ćemo napraviti jedan lijepi filet, pa ćemo onda od fileta napraviti karpača. Tako. Naravno daska je ova s broda puna skvorene lignje i svega, to je isto bitno za okus. Evo ga. To je to. Sad ovako tu imamo ove srednje kosti. Znači ovako napravit ćemo dva fileta. Jedan. I ove sve srednje kosti ćemo maknuti. Pošto smo samo dvoje, mesa će biti itekako dovoljno. Tako. Ovo crveno, to se u borbi zgrušalo, to ćemo isto maknuti. Imamo čisti filet. Ribu smo odkrvili, to je obavezno prije, dok je još bila živa. Jer inače ostane puno više te krvi u sistemu. Tako. Ok, evo ga. Znači sad imamo dva čista lijepa fileta. Tu ima još malo ovog crnog. Treba malo vremena da se to lijepo očisti. Ok. I sada, ovak, sad režemo ga znači na ovak komadiće. Po meni ne treba pretanke. Ali evo, meso se ovak reže na, ajmo reći ovakve, fetice. Gledaj kako je ovo lijepo. Gledaj. Ok. Evo, sad kad smo ribu ovako lijepo na lijepe uredne kockice narezali, u nju trebaju znači obraditi, a to se radi sa limunom. Znači, treba ih cijediti, evo mi ćemo imati dva limuna. Evo ga, sjedili smo limun, sad ćemo to ovako dobro promiješati da se znači svi komadi prožmu. Evo vidite već sad kako je počela mijenjati boju. Sad ćemo to staviti u jaceru na jedno 10 minuta da se ohladi i da primi limun, a za to vrijeme ćemo pripremiti ostale sastojke. Časkom ćemo istostirati kruh sa ovim super brodskim kuhalom Prologic Black Fire, stvarno odlično i za kuhat kave, podgrijavati ili kuhat gulaše ili evo za istostirati kruh. Stvarno dobra stvar. I evo nas sad u završnoj fazi. Jedno 15 minuta je odstajalo, nije možda 15-10 i evo vidite kako je posvjetilo. To je znak da je limun odradio svoje. Nije isto dobro previše. Evo mi smo tu, mislim može se jesti samo s maslinovim uljem i sol i papar. Ali evo mi imamo varijantu sa slanim sirom, rikolom i tostirali smo kruh. Ovak, imamo sol. Evo dodat ćemo sad sira. Znači ovo je fenomenalno. Rikole. Papar isto ide, ali iskreno mi ga danas smo zaboravili, ali mislim da će svejedno biti dobro. To. Nek se mrvu odstoji. Evo, a ovo je tu jedan mali dio, isto ćemo staviti ovo. Samo ćemo zasoliti sa soja umokom. Znači to je isto dobra opcija. Znači možeš previše da nam se sve ne promiješa. Evo znači dvije opcije. Jedna sa soja umokom i jedna sa solju. I evo ga, karpačo od luca. Imamo varijantu znači sa maslinovim uljem, rikolom i slanim sirom.
i varijantu sa soja umakom. Evo da probamo, znači treba to dobro umočati. Znači topi se riba u ustima. Carpaccio, nemojte zazirati, fenomenalan i jednostavan način za spremiti ribu. Ja iskreno, to mi je čak možda i najbolja riba. Evo ga, uživajte